Ka Neutral Border Dispute Redressal Forum. Dah kajing itu kajing wan cina surok kamput di anyong ka Sarkar Assam. Hagat tahu ko wajib TV ka Denchering ko MH Lapangap West Jandi Hills District. Dah kajing tip ka forum dayo ko. Dia kan ni ka surok ka Assam da wan cina ko nadu wasdang yang usnem arah jar kat kendi. Hadin gani kajing wan cina yang ke Assam ya gani ke surok. Dan kong nak liang ke lapangap dorbar cenong. Dawan aging thok ko, Shaw Deputy Commissioner yang ke West Jandi Hills District. Kam jule Shaw CEM yang ke Jandi Hills Autonomous District Council. Tekar kam kajing tip ke forum dayo ko. Ya kini ke application dawan gila arsin. Cisin ka dorbar cenong lapangap arsin wan dagani ka lapangap khanduli border area joint action committee kaneng kong dawan khan rutrik yang panai Oktober yang snem arjar khat khande wa arwan haka rutrik November arjar khat khande te gajing ye chem yang ka forum wa deputy commissioner yang ka West Jandi Hills District. Te o de jubab ke forum jing keli ke forum da ongko ne bha ke forum de yo jing tip go wa kite ki thau untuk wahab kidu hapo upur usam yongka jela mekelia lene yongka West Jandi Hills District hab haro gole hapo upur usam yongka hali ke pentor gibru te kat kam ke jing tip de yo ke forum wa kite gibru da wanra gele wa ka land holding wa ka pata the submit ki Chaga DC office de langwa chau CEM. Te kajing tip bayo ke forum na u DC ongu wa yaga ni ke kam u DC da forward o Chaga border magistrate ke kong bi bla wa man kam ka block development officer yang ka thalas keng block. Te kani ka BDO yang ka thalas keng block ha ka arphan ru terik u bnai November yang snem ar char kar khandi da wan go yiti ki trethau wa le ya ka verification wa to sket ithau yong ki dem to tang wa ka jubab na DC de yo ka forum wa kiti ki dong som chnong yong ka chnong la pangap M1 ki kar ka moda pha da ka border magistrate te na galeng yong forum uchim khia go mardor mentu men step wa ya kalam wa kiti ki trethau ko M hete la pangap wa wan limi no ki sa DC office kenang waka DC office yo ko penti kena wakiti ki thau waka niga aslam chna surok ko wato sket ki thau yung ki kenang wo DC le yo uti bu tho saga chiki bor yang West Karbi Anglong district ne benta wo pensange no igani ka kam te nagaliang ka tiging chna surok te DC de jubab yo ka forum wa mieu pensange ya kiwon ki development ladawan kena kaliang ke Assam, ladawan kena kaliang ke Meghalaya, cek itu kita ki wahab pok ke dispute area, nebha woman ke development, ya gitu ki pait nong chnong, GWM cek itu kita. Nebha ada M ke status go, haga te ke status go, daya sign pen arliang government, wa wanra ya ki wan ki development, lada ki surok, lada di dispensary lada ki wan ki facilities, ki development facilities, tang M kam ke jing sing thu jing motlang. Na pen arliang states wa pen arliang ki deputy commissioner te hagi cu kopor na kaliang iko forum da ong ya ga di ong yu DC wa ya ga JHDC wa upenti kena wa ka Assam hi ka Karbi Anglong hi hawa chna ko ki won ki surok lani ki won wan ra ka ki development ka aims ki yong ka kamut wa claim ko ki tu ki thau wa man kam ki sekhi wa man kam ki monuments ki yong ka wa fight ko cek central government ne benta wo yo purusang te na kaliang ko forum da banjur ko yo DC yo CM wa upenti kenagi wa ka tu ka development wa wanra heitu wa ti penarliang hakiju ko por upenti kena wa ka tu ka development ento uman ko ne benta upurusam henrai to uman ko ne benta ka development don hi jadi ko te don hi man